Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Također, treba biti veoma pažljiv sa elektronikom i elektronskom opremom. Ona se od prividnog prijatelja pretvara u javne nemilosrdne neprijatelje. Ja sam po tom pitanju više puta razgovarao sa iskusnim ljudima, posebno što se tiče televizora, jer se velike bitke vode oko tog civilizacijskog, po znacima navoda, čuda. Mislim da tu nije pitanje toliko samog televizora, koliko njegovog korištenja. Savremeni čovjek s jedne strane previše opšti sa ljudima, a sa druge strane nije čudno da je upravo to velika greška. Evo o čemu se tu radi. Čovjek ne razgovara samo na poslu, već i na putu ili i onda kada nema mirno nastrojenje. On ili je uzbuđen ili umoran. I tako čovjek ne opšti sa drugim u spokojnom stanju. Današnji čovjek ima mnogo slobodnog vremena i, bez osuđivanja, slobodno vreme je suvišno vreme. A tako je uostalom i u svemu. U hrani, odeći, stanu. Sve ono što je suvišno predstavlja veliku opasnost za dušu, ali je i dvostruka opasnost od viška vremena, jer sama činjenica postojanja suvišnog vremena svedoči o nepostojanju duhovnog života i neplodonosnom životu. Evo pogledajte na osnovu čega se javlja višak slobodnog vremena. Na račun posla? Ne. Posao je po tome na posljednjem mestu. Naravno, o potpuno palim ljudima kao što su alkoholičari i narkomani ne želim uopšte ni da govorim. To je tema koja je po nečemu slična našoj, ali se po nečemu i razlikuje. Za čovjeka u savremenom društvu rad je na prvom mestu. I više od toga, čak i verujući ljudi se u toku proleća bave vrtlarsko-povrtlarskim radovima, ne obazirujući se ni na nedelju, ni na strasnu ili svetlu sedmicu, tako da se projavljuje neka samoupodobljenost. Znači, tu nema slobodnog vremena. I čak šta više, svi se žale na nedovoljno vremena. Ali, odakle onda toliko slobodno vreme? A to je to vreme koje bi trebalo iskoristiti za duhovno delanje, bilo to molitva, čitanje duhovne literature ili dušekoristan razgovor. Vreme se gubi na zabave. Satana je naveo čovjeka da tako organizuje sav svoj život, kako njemu uopšte ne bi bilo vremena za mir, niti za razmišljanje od prethodnom danu, nedelji i mesecu. Sve se zamenjuje zabavom. I u takvom sistemu zabave televizoru je dodeljeno početno privilegovano mesto. Upravo on, taj idol savremene civilizacije, pojede gomilu slobodnog vremena. A ja bih rekao da je on strašan despot i tiranin po čijom vlašću je veliki deo čovečanstva. I to u takvom ropstvu kakvo svet još nije video. Jer robovi osjećaju svoj uniženi položaj, jer su u njega dovedeni nasilnim putem. A ovdje se radi o dobrovoljnom ropstvu, čak na prvi pogled i slatkom. I samo gorki plodovi bezduhovnosti, surovosti i razvrata pokazuju da kao i u svakom ropstvu, korist ima samo vlasnik. Zato je televizoru u tom sistemu pripreme ljudi za Antihristov dolazak dodeljena ne samo uloga da pojede slobodno vreme, već je njegova rušilačka uloga još veća. Čovjek gleda vesti, pa čak i pravoslavan, i čini mu se da je ta stvar potrebna i korisna, a u svakom slučaju nije štetna. Ali vesti zauzimaju samo malo vremena, a ostalo je analiza onoga što se desilo, to jest formiranje pogleda na ono što se desilo kod gledalaca televizijskog programa. Ne treba ni navoditi imena onih koji kontrolišu prikazivanu informaciju.
jer je sve jasno. Od tog psihološkog uticaja TV programa kod čoveka se uništava sposobnost za sopstveno razmišljanje, kao i mogućnost rasuđivanja o proteklim događajima, a samim tim i mogućnost formiranja sopstvenog pogleda na svet. Počeli smo priču o štetnosti savremenog opštenja među ljudima. Koren te štetnosti je upravo u odsustvu individualnog mišljenja i rasuđivanja o proteklim događajima u skladu sa sopstvenim pogledom na svet. Pričao sam da se pored mame u kuhinji uvek neko nalazio. Uveče bismo posle večere postavili ogroman samovar i svi koji su kod nas noćevali bi sedali da piju čaj. Započinjao bi razgovor. Kako je to bilo interesantno. Koliko toga poučnog je bilo u pričama tih običnih ljudi. Otac nam se podsmevao zbog toga što smo voljeli da provodimo veče u kuhinji, smatrajući da obrazovan čovek nema šta da nauči od malopismenih ljudi. Ali promenio je svoje mišljenje, pošto je proveo nekoliko večeri sa nama. Svi ljudi koji su se okupljali su bili pravoslavni, koji su imali svoje poglede na svet, nezavisno od televizijskih informacija. Pričali su o onim događajima, slučajevima iz njihovog života, kojima su sami bili svedoci ili su ih čuli od očevidaca. U svemu tome su tražili poučnu stranu, posljedice toga što se desilo i delovanje Božjeg promisla, kao i projavu čovekove slobodne volje. U tim diskusijama se projavljivala raznolikost ljudskog razmišljanja, koje se razlikuje od ovosvetskog. Ljudi su tada umeli ne samo da saslušaju, već i da čuju i uopšteno govoreći više su voljeli da slušaju nego da govore. Iako je, ponavljam, svako od prisutnih imao šta da kaže. Udaljit ću se malo od ovoga, ali je interesantno da su ti obični ljudi već tada u opštem blagostanju i zadovoljstvu u imperiji vidjeli nadolazeću katastrofu. I taj zaključak nije bio samo posljedica njihovog opštenja sa optinskim ili kijevskim starcima, slušanja propovedi pravednog Jovana Kronštatskog, koliko posljedica njihove umešnosti da posmatraju ono što se dešava i da zaključuju ne na osnovu materijalnog izobilja ljudi koji ih okružuju, već na osnovu očuvanja duhovnosti u društvu. Upravo nedostatak vere, i to ne samo vere u Božje postojanje, već vere u smislu ispunjavanja Hristovih zapovesti, je te ljude navodio na zaključak da će neminovno nastupiti nevolje. Ponovo ću se vratiti kuhinskim razgovorima, a sada bih nastavio o našem životu. Da, savremeno opštenje je na tom nivou prosto nemoguće. I stvar je u tome da čak i kada bi se ljudi okupili zajedno za stolom, njih pre svega razdvaja odnos prema veri. Kako je rekao mudri David, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Samo odricanje Božjih postojanja je bezumlje i pravi put ka bezumlju. I to nije bezumlje tih mnogobožaca koje su prosvećivali apostoli i sveti oci iz prvih vekova hrišćanstva. Apostol je o današnjim mnogobožcima rekao da oni neće primiti zdravo učenje, već će prema svojim pohotama birati sebi učitelje, koji će im laskati, odvraćajući uši od istine na basne. Kakvo normalno opštenje je moguće u takvim uslovima? Ljudi su zavoleli da govore, ali ne i da slušaju, da uče, ali ne i da budu učeni. Šta je zajedničko svima koji sede za stolom? Alkohol i obilna hrana. To jest to što je na stolu, ali ne i ti koji su za stolom. U takvoj sredini se sigurno ne može razgovarati ni o čemu dušekorisnom, jer se o Bogu, kako su sveti oci učili, ne priča sa punim stomakom, a da ne govorimo sa pijanom glavom. I postoji još jedno strašno zlo od televizora, ali javaj, daleko ne poslednje. To zlo je u podrivanju autoriteta crkve, podrivanju planskom i đavolski lukavom, u podsmevanju duhovništvu, pravoslavnim obredima, upoređivanju hrišćanstva sa okultizmom i paganstvom.
Sve je prožeto mržnjom prema istini. Neće proći još mnogo vremena, a već će TV organizatori početi otvoreno da se rugaju Hristu i svetima. Posebna će se mržnja pokazivati u emisijama o Presvetoj Bogorodici. I sve će to biti prožeto otrovom adske zlobe, samo pokriveno humorom i komedijom. Sve smešni ad je već započeo ismevanje svega Božijeg i duhovnog, koji će i dovesti do kraja. A kraj će biti tada kada se pojavi onaj koji će pokušati da zameni Boga. I on će odmah ući u svaki dom. Kako čovjek može u istom momentu da uđe u svaki dom? Znamo da je to jedna od Božjih osobina, sveprisutnost. Čak se i angeli premeštaju u prostoru i postoje u vremenu. A crkva uči da će Antihrist odmah ući u svaki dom i čini se onda kao da je to neka protivurečnost. Ali ne. Crkva, sveta, saborna i apostolska je sasud istine, božanske pravde. Kao znak sveprisutnosti, Antihrist će ući u svaki dom istovremeno pomoću televizora. Svaki čovjek će ga primiti u svoj stan. I to dobrovoljno. I primit će ga jer se zato pripremao na potreban način, jer nije verovao savetu dobrog pastira da beži u pustinju. Nije to za njega. Dosadno mu je i ovako na zemlji, a kamoli u pustinji. Oče Antonije, a gde je sadašnja pustinja? Nisam izdržao, a da ne postavim ovo pitanje. A ti, blagosloveni moj oče sveti, ne zastranjuj umom, da ti hramovni malter zbog zuba vremena ne odnese ono što je potrebno. Inače ne bi postavio to pitanje. Ali oprosti meni starom. Vi mislite na spoljašnje, a unutrašnje vas ne brine. Jedan nerukotvoreni hram u ljudskoj duši vredi desetine kamenih hramova. Ono što je glavno u pustinji je jednoobraznost i ne zadržavati pogled ni na čemu, sve jednako gledati. Đavo stvara privide, to jest zelenilo, vodu, zlato, ali se treba obratiti Hristu, kako pišu sveti pustinjaci, izgovoriti molitvu, prekrstiti se i sve će otići. Tako i danas treba stremiti takvom duševnom stanju da ti se pogled ni za šta ne vezuje i da ti pustinja bude ono što te okružuje, a ako vidiš nešto sablažnjivo, pomoli se, prekrsti se i ispovedi. Osuđuj sebe da si video sablazan u pustinji, jer znači želeo si da vidiš. Tačnije, bio si nastrojen prema tome. Šta, začuđen si? Navešću ti ovakav primjer. Ide gljivar po šumi u kojoj ima mnogo otrovnih gljiva, ali njegov pogled se ne zadržava na njima. Ne, treba samo da priđe dobroj gljivi i odmah će je vidjeti. To je dobar gljivar i njegova kotarica će biti puna. A loš vidi samo otrovne gljive i ne vidi čak ni ogromni borik. I u kotarici nema ništa. Da li je dobar gljivar video otrovne gljive? Video ih je, ali nije obraćao pažnju na njih. Nije zaustavljao pogled na njima. Zato treba pričati i sećati se dobrog i duša će se zagrejati. Tako je i sa grehom. Čovek oko sebe vidi greh i one koji greše i obraća svoju pažnju na njih. Tako on na ovaj ili onaj način propušta to što je video kroz svoj um i postaje saučesnik greha. A ti nemoj da obraćaš pažnju na sve to bezakonje. Prelistaj svoje nedostatke, s njima vodi borbu i na njih negoduj. I neće biti poroka. Eto, to je tvoja pustinja. A ovako, ako si prvi put nešto primetio, drugi put bi se možda pojavilo interesovanje čime se to ljudi bave, a treći put bi možda već poželeo i da probaš. To je ono. I zato se i govori o bekstvu u pustinju. Ali, s druge strane, ovo treba i bukvalno shvatiti, jer Antihrist neće imati potpunu i apsolutnu kontrolu nad nama.
jer sam ja i na zapadu video ljude koji su skriveni od njegovih rogatih slugu. Naravno, ko želi da se spase i radi toga napusti komfor i gradske udobnosti, uputivši se u pustinju, bit će bezbedniji, ali će ljudi sebe umirivati mogućnošću spasenja do drugog dolaska. Evo, uskoro će se svima dodeljivati brojevi. Zatim će se uvesti posebne kartice pasoši, kako bi se mogao odrediti položaj svakoga čoveka. Da li je moguće izbeći sve to? Moguće je, samo se ne sme trgovati niti kupovati. Čak će i oni koji sebe smatraju pravoslavnima čekati u redu za brojeve i te pasoše. A da li Sveto pismo i sveto predanje uči drugačije? Evo šta je tvoja pustinja. Ljudi su se uzdali u Boga i dobijali hranu od angela, ili su bili zadovoljni malim. Da se danas to smatra bajkom, je van svake pameti. Taj razum. Jednim nožem seče hleb, a drugim lišava čoveka života. A razum je lukava stvar. Nema takve podlosti i gadosti koju razum ne bi mogao da opravda i ne nađe uzroke zbog čega je nešto trebalo uraditi. Tako će se opravdavati i lični brojevi, i pasoši, i 666. Jer se brojevi neće stavljati na beživotna tela, niti će ljude uvoditi u bezosjećajna stanja. Ne, uopšte ne. Svi će sve shvatati, ali će razum tome naći opravdanje. Obavezno će naći, a čovek koji je već unutar sebe pripremljen na izdaju, će umirivati sebe razumskim argumentima. Meni, 100-godišnjem starcu, je tužno da o tome govorim, ali će priprema biti takva da se o nekim visokim stvarima, verujte, neće ni govoriti. A zapovest je: ljubi Gospoda Boga svojega. Predaj mu samog sebe, ženu i decu, telo svoje. Apostol ljubavi je obličavao onoga koji uveravao svoju ljubavi prema Bogu, a bližnji ga mrzeo, govoreći: onaj koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može da ljubi Boga koga ne vidi? Pri čemu se pod bližnjim podrazumevaju ne samo naši krvni rođaci, već i svi oni ljudi koji nas okružuju. Ali izdajnik posljednjeg vremena je izdajnik svoga semena, koji je spreman da sve proguta i uništi radi trena zemaljskog života, ne želeći da se urazumi i shvati da on pre svega izdaje sebe samog, ne predajući se u ruke zemaljskih despota, već na večne muke i preispodnju. Predaje se. Eto on, rođeni i kršteni, dok se nalazi u Božjim rukama. Ima slobodnu volju i razum gde je dobro, a gde zlo, i svesno predaje sebe iz sinovstva ljubavi u ropstvo zlu. A kako je tamo strašno! Zamisli se samo, dragi moj, Oče sveti, Majka Božja se bojala prelaska, samo prelaska iz zemaljskog života u život večni, zbog mogućnosti, za nju nemoguće, a za nas obavezne, susrete sa slugama tame. Bože, a ljudi odbacuju tebe, predajući se zauvek svome i tvome neprijatelju. Starac se okrenuo na jastuku i začutao. Ispod zatvorenih očnih kapaka su mu tekle krupne suze. 1, 2, 3. Usne je nečujno pokretao izgovarajući reči molitve.